Maimba omukungu omonyana omuntu bwingenjo okoibora n'okulya okalera omukungu omonyakaka okwempa inyama. All mothers are women, but not all women are mothers. Entonces seniriko babakungu abatubiyarete omukungu n'obwingenjo okotene n'inyomba okaleta omukusacho bakombuliti obocho musacho obwate esaiga arasio mochie omu musacho mwenye kuryesaiga abache nyomba yaba Adamu arenge mweka Nyasaye that it's not good for this man to be alone. Akamutengere musamo kundu eri akaba complete. Abakundu atokorosi abasacha baba complete. Basacha ambaye kila nipangiwa mekubali akiwa kundu ni complete. Come. Bwana asifiwe. Abakundu ni n'abantu kisuja. Pago sakara basacha ngachara tuaro atiege zaku. Come. Ekero Adamu warigereriyo arahagwa akamanya gutebera this is the bone of my bones akamanya kurigereria agasimaili ekero Nyasaye arigeretie akarora omusacha ari lonely without a woman who is a companion omukungu takoreta kisimaili asa abasacha basiyeti lonely kai Erio Adamu akamanya kuigubu yagachachaneke aroragwa bintu bigasimeli akaibubu yoboroni nasibobasira bintu bigasimeli and everything became beautiful because of a woman Eve. Totayo seya tego simeli tego ba beautiful tego tuara kieni basacha amokoleta kieniense nala kungu tobwatemi kai I wish you now already balankuana omukungu impinalankuana wise mother Bandi jali toke chari amwata ransana omukungu no more productive oko ewe mbego waso kimu tole moyo kai embusuro yoka tuareta abantu tuabachinti nyuno kai omukungu ni muntu w'ekinu mukungu ni muntu unique ukole because of time omusacha narokuwana naki what a man can do a woman can do better. No, I want you to correct that. What a woman can do, no man can do. What a woman can do, what a woman can do, no man can bear to do it. No homo sache musurara todo. Homo sache alichara nyamarumo kuwa lebuya. Lakini yako ya kanabu itachinda ndo sokia bana mapopio. Sokia bana kuwakani. Kwa sumu sache alichara egesa kukiarelekana. Lakini mukungu alichara tako nyamarumo sache wale super upstairs. So abakungu means everything. Do you want to get because of time? I'm Reverend Lea Okaria Nyoni. Mchango marasi to mukungu. Kurandi nchini. Nunata nitendeke nchini apaka basata waibu na bakungu. Wakuwa na bali na Nyasaye. And they have power to speak the word of God.